Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jan Sobotka, učiteľ, umelec a fotograf. V roku 2004 založil Katombet, webový portál berlínskej scény. Je na ňom umiestnených vyše 14 000 jeho fotografií. Je hostiteľom Litovčanky Julie Gojdovej, absolventky ekonómie a divadelnej herečky. Do Berlína ju však priviedla vášeň pre fotografovanie. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Julia strávila v Berlíne v rámci tohto programu 3 mesiace so zámerom nájsť si tam následne prácu. Od pádu Berlínskeho múra priťahuje Berlín ako multikultúrna a uvoľnená metropola mnoho umelcov, ktorí v nej nachádzajú podporu a inšpiráciu. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Obaja fotografi si z bývalého pivovaru vytvorili na niekoľko hodín umelecký ateliér. Julia Gojdová má k fotografii veľmi osobný prístup, ktorý sa odlišuje od prístupu Jana Sobotku. Obidvoch však zaujíma portrét. Počas práce s modelmi sa obaja ocitli na rovnakej pôde. Mohlo tak dôjsť k vzájomnej konfrontácii ich vnímavosti a techniky. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Julia našla počas tejto spolupráce to, čo jej chýbalo vo Vilniuse. Kreatívne prostredie a umelecké a pedagogické schopnosti skúseného fotografa. Teda všetko potrebné na vytvorenie vhodných pracovných podmienok. Šitą programą labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Julia má v úmysle skutočne ostať v Berlíne a založiť si vlastnú spoločnosť. Vďaka tomuto programu si už vytvorila meno na profesionálnom trhu. Tai aš manau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai.